Alinga ni nama chu paper just say di khwa bi be fulangong ne ngawong ne yun an English grammar masuduma ne mudza ke wa golinyo yu leshmi mi sodu ile mimi yu soduna ne sokukra ma tense to ma de present tense kwa jwama Ida ti ma kwa present indefinite tense ngani present simple tense to ti ma kwa jwama positive sentence negative sentence interrogative plus negative sentence ngani interrogative sentence of ma sodu ngawong ni golinyo vuto ko je ma ja nawa it's do ile ngawangne yo so ever sodunani positive sentence kwa kade nande golinye formula manu adepo flangongne rolma subject plus first form plus es comma s plus objective tikwa es nganye s mana yakata nga betane omani third person singular ko yulo shinga ngne oli ne apama ali se yulada no de bama flangne aw benani nande yune I drink water wa yije dwalo bede I mani ni subject ke wa drink mani first form ke wa water mani ni objective ke wa ngani I eat food ngani za zalo beda ni I mani ni subject ke wa eat mani first form ke wa adani ni food mani objective ke wa ngene oli shinga ngene ngani ko they eat food ngani we eat food oli ke ga dang ne oli ni I subject ni ala tu di ke ga da adani ni tipa he she ma de ali yula beda s yula ngene he drinks water yi yije dwalo oli kaloshane he drinks water yi yije dwalo ate ada zamuza yi za zalo bembe ni he she eats food yi za zalo zamuza yi za zalo oli kaloi s talo ne s mane aka the third person singular ko ngama pe s talo shinga abe ni es mane ko yulado bemo fleng ne mama yuakde no de ni beti ma bema gisane abe ne I go to school mo ju hi ko jalo beda ni Omani I mani subject ke wa go mani ni form ma ke wong ne first form ma to school mani objective ke wa alida ni chakwa he she ma de yula da ni goes kala ngong ne he goes to school yi ju hya jalo she goes to school zamuza yi ju hya jalo oli kalu shinga ngong ne g u ma pate es talong ne goes omani oli ni ma chita ha omani positive sentence mane ne kwangong ne abeni negative sentence sule thima sudu da de conversation ne alise sha thya khwang ne shawa kalise phulana thya huna ta oman no te oni thima gudungawa kunin negative sentence kwana ni rule man ni subject plus don't slash does ha kona ni does not ngawang ne plus first form plus objective te kwana es mane ma jwang ne negative sentence kwa negative sentence pa ne mangak jwama sha tu ngawa tipa beda ni I don't drink water wa yije ma dwalo ngune ma dwalo ma nde ko ngune manga kai ngune I don't drink water wa yije ma dwalo nganye you don't drink water no yije ma dwalo ol ka lo sha ne nganye I don't eat food wa yije ma nga za ma zalo te I mana ni subject ke wa don't mani ka te jwa ngune eat mani first form ke wa food mane objective ke wang ne ata zam I don't drink water magin I mana ni nga subject ke wa don't mana ni gusa jwa wa drink mane first form ke wa water mane objective ke wang ne oli ni o ma ja chibi jam ha ne obe ni hi shi ma de la kala ajla be ni he doesn't drink water yi je ma dwa long ne o ko ni doesn't ka yong ne doesn't bed man ni does not bed ti kma ngong ne he does not drink water we yije madolo he mani subject ke wa does not ma kate jwa wang ne first form manash nga drink ma ke wa water mani objective ke wang ne he does not drink water yije madolo ngune ani sa te zamuza sebe meni she doesn't drink water ngune zamuza yije madolo he she mani ti shang ne eat magni ri juga dang di sha ting sentence mana ne abena ni ti mawana ne oli sentence ma kate role man na ne shes wa tsu ngune apa conversation ma kwa no ali se yula do ma be ngune obena ni pa ni na basati ma kwa interrogative sentence ko nan de ngune shawa khna nan ke shawa de nan de ma de role ma ke be ma be ma anya ti khma hang ne ri ni ti khna wa tsu role man in wh do slash does plus subject plus first form plus objective kalawang ne do patia hash slash ka the das mane o mai tini kwa das mai ko yulanga ne japa za mu za ko ne third person singular ko mani o mani ti ta ku hu shinga ne obena ni
gashima nanne sentence kwa do you drink water no yije dwala ote nanye kayo no yije dwala wa do you drink water do mani kate ka wa wh family wa makka sune do mani kate jo wa you mani subject ka wa drink mani first form ka wa ne objective mani water ka wa do you drink water no yije dwala ote ri kalo shinga abeni wh family words makka dala kala why do you drink water no yije ka se dwala ne Tepanani do you drink water madani yes no ole pojishinga ne ole good wh family words mark tala tanini no alikas do do ima mi phna kalwa ne ole go ma majwa wh family words ma makra ne no nani yes no le be bechinga diba do you drink water no yije dola vereni ngo be ngune yes do be yes ngune ma do be no le bile bechane ole gunde why do you drink water better no akas yije dola ve ema mi phna kaloshi ema mi phna kala do ko jol na kala be omani wh family words ma jwa ma pu do le kaloshi nga ngune o pu do junga ni ti ta sa ti do ang shinga be do ri phma na kalo ne wh family words ma kudan ne obe ni do you know no sidala ote no sidala ori nanye jane mne do mani ni kate jo wa you mani ne no ke wa ne mani subject ke wa no mani ne first form ke wa ne ngani do you know him be ne him mani objective ka yang ne oma maka de machang ne obena ni she him ade ne akala oma de das julanga ne does he drink water yi je dola oka s majwa es majwa shinga ne does he drink water yi je dola biane other in wh family words ma domini oma kuda ne kala vedeni when does he drink water yi je ta dola biane te dipana ni no den dinanya does he drink water yi je dola vedeni no ngo manga ole phono ane origni wh family words makla deni when does he drink water yi ja ta dola vedeni ini tinye jide doanga ti ta doang ne ole be mana ka yushinga une jamu hang ne obeni jamu za bedeni does she love you jamu za no yin de ni nala uli tujane obeni ni wh family words makada la kala when does she love you ne no te 자문자 아타니는 라와 올리나는 자네테 어다니 티타니는 로고 타니는 로노 올리 포 저싱아 옹네 아 저시가 옹네 오베네 interrogative plus negative sentence 과 난도 이레문에 아예프사 급바과 오베네 wh family 아니가 interrogative plus negative sentence 과 롤만 야싱아 do plus or do/does plus subject plus not plus first form plus objective olinga wangune interrogative plus negative sentence kwani role malini ngune omanani manga khu nani kalo shinga ngune tipanani do you not drink water no yiji madwala odikalwane do you not drink water no yiji madwala ngani tiligu jinan jangne don't you drink water no yiji madwala oligu jushinga ngune anani tipanani arikalabede do mani kate jwa ngne you mani subject nga wangne ada ni plus not mani ni ko jwa wangni tu jwa ngumani drink mani ni first form ka water mani objective ka wangne do you not drink water no yije madwala olingne ada ni he shi mani la ko yulabede does he not know you yi no te masitala oi kalwane masitala ngne yin de masitala ori kala shinga olini wh family words matanbeni why does he not know you yi alikasen no te masitala ngne ori kalwane nganye jamuja sebembeni why does she not love you jamuja yi no te akasen maninala oli kaloshane oma pode akesanga ngne ti obeneni conversation practice ko nande ngne shatule khwama alisi shatule khunata bedo tekoni wh family words ma makesungune miteskoze keso mama dunga tibani ni alini gulima flangungne tibabedeni shatule khwada shatule do you drink water no yije dola nanula da naribebe no dwangme yes be nakangunhe yes bodani no ali phunata positive sentence phulana ta ngne yes I drink water ngwa yije donata yije dola orika do anete kada I drink water man ni positive sentence ka yu ne adani no ma dwangbe ni no I don't drink water ngwa yije ma doalo odi ka do ne kada negative sentence ma kada chode joli theo jane obene ni amudi khnan ni ne do you know me no ngwa de sidala oli nan jane no ma sidang ni no I don't know you no de ngwa ma sidayo odi pula jane ma ni kada negative sentence ko jo ngne ada no sidang me yes I know you ndeng wa sidalo oli nan jane
Ada zamuza zapaza tesa nanyam bene theo jamme tipari theo. Does he drink water? Yi yije dwala. Bembeni nali pola da yi doang bene yi no sedang bene. Yes, he drinks water. Yi yije dwalo. Omani positive sentence kai wangne dwalo beda. Ma dwalo mai mangas. Omani pudwa ju kate positive sentence kwane s matalawa drinks mama so ma hangungne. He drinks water. Yi yije dwalo. Obene ni amud madwa bembeni nal benda. No, he doesn't drink water. Yi yije madwalo. Utuli pola jane sasangne. Zamuza de gniuli dingne de shadingo olini. Utili conversation mana ke theo jangaungne. Wenwa formula bade nasani sha susu ningate kufle ngne ngago ko ju nasani no te shetu gudungo. Golinya ajisa keset wetse no abi ujigu janye share ya wetse. Subscribe ma yasne oli yi wetse wesne atsi jwa de ngizne ebe so wetse do ile ajisa de vule kudo magle kudo tukwa nasno. See you next video.